وڵاتیە من هەمشەریە من نویسکار و ڕۆماننویس جاندۆست ئیرۆ لە پایتەختە باشووری کوردستانی لە هەولێرێ بوو ڕۆمانە خوا کۆبانی ئیمزە کرد و تێدا بەحسا کارەساتە شەڕی داعشێ کرد هەروەها ڕۆمانên خوێن دنجی bi Kobanê re îmza kirin ew roman bi zimanê Erebî jî derket yanî romana Kobanî li pêşangeha navdewletî ya Pirtûkan Jandost di semînerekê de behsa berhemên xwe û serpêhatiyên xwe bi romana re kir. Di romana Kobanê de jan behsa malbateke muhacir jî dike ku li Bakurê Kurdistanê di serhildana Şêx Seîd de beşdar bibû û piştre koçberî bajarê Kobanî bibû. Nivîskarê Kurd Jandost gelek roman lêkolîn helbest û şano bi Kurdî Erebî nivîsandine gelek berhemên wî ji bo zimanên din jî hatine wergerandin û gelek xelat jî standine. Belê niha Jandost mîvanê min e jan tu xêr hatî derhêner dibêjê mîvanekî pir şîk li cem te yanî. Spas dikim gelekî bixêr her bî. Jan dixwazim destpêkê behsa vê saetê bikim. Çi mesela saetê bi îro di pêşangehê de jidît li ser berga romana te jî heye. Ew saet min dixwast ez bixwara bînim stûdyo jî lê dilê min bi ser ve bi rastiya naxwazim bibû bînim tehdê lê bikim. Ew ji ew saet endamek ji mala me bû li malê bû li ser dîwarê Rojhilat Hilawêstî bû daliqandî bû. Diya min rehmetî hînberî 33 salan ji xwe re kirî bû. و سبرا ما بوی ساعتی دهات براستی تم رنگینی دکر و ساعتک هجابو تدما خدا پشتی گو دیا من چو رحمتی هر لجی خما او ساعت دشر داعش ده که مالا ما هلوشیا ساعت وندابو یعنی خانی بسر دکت خارج یکی من لور هبو من قلت امان بقره ساعت معات هبون تشتي بقيمات يعني جبون ما بر بقيمات بلكي ده بهاي خو هندك به لي قيمتك روحي معنويه قريها جناف كافر مافران درخست ساعات دركت جناف كافران درخست روماني ده جالس بحثاوي ساعتين دك بيرانين اللي قال ساعات وكاركترك يد روماني ده لو ما جي جيروكا هاتنا ويجي جيروكا كشكوبا يعني حطاها وليري يعني بشهاوي هات يعني وكو بانافيركي باز دا وج سينوركي حتى سينوركي باجاركي حتى باجاركي بخير قالك جاميران راستي او ساعتها هيش تفيدري ودروماني دجيش خو بحث دبا نظام اگر حاضر به محمد او کسین کل سر جاندوست آخفینه بله اما نرینا هناك كان ستاندو او كاتشيك لو دارين مديت البيشانغه او كاتشيك هي بينوي ساعات الباخو هشت صدفه مديت جو من او ساعات جاندوست رش كوباني يعني اري الباخو هشت او چند مه بلكي صالك بيناي بيرامن لقالك الجماعه سباسياوي دكم دمال خدا باراست بو وقالك خورتو کسین دن هبون کج کوبانی حتی سینور آنین لدیرک بلکی مهک ما یعنی چیروکه که اوجی ام پاشت کارم ببینیم. جان دوست برهمی خوب خود وردگرینی عربی یا نه کشتر وردگرینی؟ تب کردی دنیویسینی هناك وردگرینه نیان تو وردگرینه؟ نه از وردگرینم. لجامن وردگراندنا برهمی من جی وک از جنوب بعربی بنویسم. يعني ناكا وروشا ورقراندني از ديسا از انم مجار چيه چيروك چيه ليجار از بعربي فورمولا دكم لبامن باشتر درد که یعنی از جوارگیره کی آزادترم خو سربستر دبینم بگوهرم بهتر اد بجمش تکست خو فهم دکم جهر ورگیره کیدن و از هر وها ای عربی دکم کرمانجی وردگاری منها خوینا سر مناره دم على المئذنه من كريه كرمانجي نا اوجي اماده بهج ده اوريجينال ويب عربي نویسنده کی اره تکنگی رومانی خود نویسینی از رومان خو شب رو دنویسم يعني فالا نابم جي ممكن از نيفي شافي رابم بنويسم سيفي زور رابم بنويسم وبردوام از دنويسم في داويه بشتيكم فيسبوك اخو كرت دو رومان من نويسينا هر دو بردست فيسبوك تقرت اشترم زمان شي پر زمان شي بري از پر مشغول بوم هر سر كمبيوتر بوم دي انترنت دابوم تيكليها بون فيديو سلاف فيديو مرحبا مجبوري برسل بدي از دوری رومان خود کرد نه از دمامن بهتر رومانی را لیسان دید. جان دوست پرسک براستی ایرو هنر کم بهیس کت میوانی منی دوی از اشتباه پرسم دویج مثلا رومانی ویسکی پروفسیونالی رومانی تنها خواندن رقم یکی د نویسندنا رومانی کرمانجی دا جاران خودخین نوا مسئله سیاسی دوی از وی پرسک خلکش داد. او رخنا راسته او قالك د 6 سال داوود از بيجم للشر سوري وفرده از كاتب ناف سياسات الروجانه او
هم وك هالوسم دا هم جي از جارنا دات كاتم آسين جير از وكو اعتراف دبيجم يعني الخوا داتينم و دبيجم كو جرق نوصابا جرق از نكهت باما ناكوكي وكيشين روجانا بخلكيرة مثلا هل وستك من هبو من دكاري بحر ما هي جارك يدم ها جارك هل وستا خو ببيجم از بخور خنيه لخوتكم جبو في مسألة جبو في يكيجي من فيسبوك قرت مدي از ايدي تيك دچم او رخنيه من تين استكاش جرخنيه ويدا ترس كارم بيجم يعني خرابن از جيب خو حسيام وقالك دوستن وقت جي جوتن دغوتن يعني دلخوازه مبون دغوتن يعني في اواي بشكل بس تداویلیانی جان سرکفتن اشتر الخازم خیراتی جاره کردن